Kain, kain, kain. Take, tubar. Cap, 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 cap ka raw. Kain, kain, kain. Mukbanger. Ayun ba? Pak na yun. Ayun ba? Number 1. Kain, kain. Sarap. Ini pare. Ibig mo. Bari pupu. Cap, cap, cap. Ayun, sitir, no? Tek. Ayun ba? Small. Daba. Kami, semua dapat. Yo tak. Ito. May import kami kasama. Import. Here. Say hi ya. Say hi, welcome to my channel. One rice. Say hi. Ang gano'n pa sabaw eh. Sabi ko, Sabaw? sabi ko ito yung boss. Gusto mo sabaw ng paksiw? This one to you. Bango. Pakpak. Masarap yung pulaw ngayon, ah. Isda. Galunggong. Masarap yung pulaw ngayon, sir. Pepsi. Ha? Dubai good. Lechon pakpak. Chicken wings. Like cham ha? Pada. No. Why? Right, chop. Number 1, checking wing. Chicken win. Chicken pakada pak. Mau pakada? Dulu lang pakada. At dapat bilhin na pakpak. Ang dami. Sarap. Dahil sa dik. Kam. Eat. Dal. Tal, eat. Sabay. Sarap. Sakto lang, ano? Sarap. Hindi finish? Ito yung one. Kumag titingin sa nga. Yeah. No. Only toyo and me. Dami tinda kami. Ulaw. Tamtama yung hangin. Hindi magamangan. Lumabang. Minta kasi manghang yung ano.
Nanti. Cap-cap ka na? Why, jaldi-jaldi. Nah. Kain. Limas mo yan. Mangan. Chili was too much, huh? Anghang. Okay. You're welcome, babe. Too much coming yesterday video. Too much coming something. Oh, good eating. Tomorrow again, pulau. Tetap pulang. Second day, tomorrow, huh? Huh? Yeah, tomorrow. Langsung changing. Cap-cap asal pulang. Pulau. Wala. Sarap tong rinuto ni Carbonaro Manok Pinirito na lang yun. Is it special? No mix anything? Mix this. Only- Log sauce. Only salt? Log sauce. Ah. And serve on. No carry? Diet lana. Nom. Okay po. Sarap. Ganda na prito, no? Hmm. Ito nga, bakpak. Ito, nababad, no? Ayun ang sarap. Kalan! Patalo! Dahil busog tuta! Doa hangin alam tama na. Saan kayo? Muskil lah. Lating. Bisa? Ya. Jadi pas. Dapat. At ng chicken wings. Chill. Sarap. Chicken may ganda. Oh, itu. Ya, belum. Sarap. Helping. Hang-hang. Namumuli mga sili, no?
Oh, Ah, ah, sarap. sarap naman, aray. Pepsi, Pepsi. प्याज पोषण मतलब Hmm. प्याज का भी पोषण Good. Ito tulog na. उदाहरण इम्पोर्ट की सब्जी हो Hmm? सब्जी है पर Sabi niya. Bakit niya? Bakit ba? पोटैटो प्लस Ano yung sabi niya? सोयाबीन Hmm. Oh, was out. Bakit naman? Bakit po tayo naman? Oh my God. So, ayun, kapsat. Sabay na. बर्थडे Hmm. Bye-bye. Happy birthday! Bye-bye. Happy birthday! Thanks for watching. Bye-bye.